ndau ya nduhu ho ṱanganedzwa kha iṅwe episode ya Zungo Artisan Vlog Podcast Edition. Kha ino episode ro vha farela munna ono shumana na maḓi. Vha nga ḓi mu vhidza Ramadi fhedzi vha songo ri vho pfa nga rini. Rine ri mu vhidza Nkhumeleni Makwarela. A ri pfa uri o ri farela mini. Vha ri mi mukala. Ai, no vuwa. Takali. Chote. Ri khou livha vho ri dalela namusi. So sanga misi ri ḓo vha vhudza uri vho dela mini fhano. A ri nga vha dzumbili vha soko mangala vha khou vhusiwa mbuso dzine a vha ḓivhi zwo ri dzo bva gai. Okay. Rine ro vha vhidzela fhano mushumo wavho. Vhone ro pfa tshipfi vha kweya kha dzi pipe. Nga maanḓa. Vha songo ralo. Hai. Zwi tou marofani izwi. Okay, zwino ngori nṋe ndi a vha ḓivha a vha vhudze vhaṱaleli uri vhone ndi vhone vho nnyi vha bva gai vha ita mini. Okay, hafho ni vho ṱangana na ndi vho Nkhumeleni Makwarela na Tshivhale. Dzi bva hanefha kha ḽa Lwamondo Tshivhale. Murathavha ngei. Mushumo wanga ndo no wa plumbing na contract zwa zwino ine khou ḓivhidzwa pfhi vha nḓilani plumbing and gutters. Vha ri khou ḓilana na dzi gutters, vha ri khou ḓilana na zwa plumbing. Plumbing ri ḓilana nayo generally u bva mathomoni u swika mafheseloni. Zwi amba zwori arali vhone ri khou ḓa muḓini wavho ri nga si tori tshiṅwe tshipiḓa tshi ḓo shuma nga mugede, tshiṅwe tshipiḓa tshi ḓo shuma mugede. U nga ndo dzi amba uri plumbing ri shuma nayo u swika i tsho fhela u bva mathomoni u swika magumoni. Hoyo ndi wone mushumo washu. Vhone vha ri vhidza ri khou shumela mushumo woṱhe wa fhelela. Maḓi a bva dzinḓuni, maḓi a bva hoṱhe. A takaliwa, a tambiwa. A vha u selelo zwo tou hwala ndishi tshipfi u khou tea u lwa gai. A se tsha tambelwa kha ndishi. Zwa tambelwa kha ndishi. Vha ḓo tambela bavani. Arali shawara ndi shawara, arali bavu ndi bavu. Zwino vha ḓo ri vhudza uri vhone vha thome mushumo vho ṱuṱuwedzwa nga mini ngori hu na mishumo minzhi hafha shangoni. Miṅwe ya hone i tou tamisa u wana muthu o ambara magauni matshena. Ḓuvha ḽi tshi kovhela wa songo tsuka. Vhone ri a vha vhona vha khou tamba mavuni, vha khou gwa pai, vha khou dzhenisa mavuni. Vho ṱuṱuwedzwa nga mini vha na nga mushumo? Ndi nga si tou amba uri ro ṱuṱuwedzwa nga mini, zwi tou nga zwithu zwo tonga zwa tshi tou vha kha nṋe. Zwi vho ndi khou dzi aluwavho nda tshi funesa zwithu zwa maḓi zwezwi khamusi kana i hose pipe ya hayani ndi tshi ṱumaṱuma. Nda zwi vhona ndi khou ḓi aluwa uri zwithu zwa maḓini na dzangalelo nazwo lune ndi nga fhedza ndo tou dzi dzhenisa khazwo ya tou vha industry. Ndi hafho nda thoma hane uri ndi tou namba tou zwi ita zwi vhe zwa vhukuma. Okay, ndi a vha pfesesa. Zwo tou vha dzangalelo kha nṋe muṋe wazwo. Vha nga humbula ṅwaha we vha thoma u tou dzhena kha plumbing tshoṱhe. Tshi dzangalelo uri nga ḓi ḽo bva vhuṱukuni mara vho thoma lini u tou zwi dzhia sa mushumo kha vhone? Zwi zwo itea khezwi sezwi vho zwithu zwa ano maḓuvha vho zwi itiwa zwa dzhena na tshikolo. Ndo dzi bva tshikoloni zwezwi zwa sekondari. Dzi bva zwikolo zwezwi zwa sekondari ngori ndo ḓi amba uri zwithu zwo vha zwi tou vha dzangalelo kha nṋe. Nda pfha uri zwithu ngori u bva na kale ndi dzangalelo kha nṋe. Nda dzi ya tshikoloni tsho imaho nga uri nda swika nda gudela zwa plumbing. Ndi tshi gudela zwa plumbing nda so tou vha na knowledge nnzhi yo tou raloho ndi tshi bva. U bva hafho nda kona u tou wana muthu nda shuma naye lwa miṅwaha yo no 6 miṱanu. Miṅwaha miṱanu yoṱhe ndi khou shuma kha muthu ndi kha fhasi ha muthu. Mara ndi tshi khou bva tshikoloni tshipikwa tshihulwane tsho uri ndi shume naye nda tou vhona uri tshikoloni vho nḓivho nda ndo i wana mara nda tshi khou pfha uri a i ngo tou luga tshoṱhe lune nda pfha uri ndi khou fushea u ya nga nṋe. Nda ḓi wana muthu ane ho vha u kale u bva vho 96 ho muthu a khou ḓi shuma nga plumbing uri ndi wane zwiṅwe zwikili ngothi zwikili zwo ya ngo fhambana. U nga ḓivha u plumbara mara u na tshiṅwe tshikili tshine tshi a vha tshi khou tamisa kana zwithu zwawo zwo dzudzanyea nga nḓila yavhuḓi. Zwino nda shuma nayo ḽa muthu 5 years. Ndi shuma naye 5 years. Ndi tshi fhedza u shuma naye 5 years nda zwi pfha na nṋe muṋe wazwo uri no man hezwi zwithu kha nṋe tou nga ri zwo no dzhenelela man. Zwo no dzhenelela nda pfha uri ndi khwine na nṋe ndi tshi tou ḓiimisa nga nṋe muṋe ndi ite zwa ngavho. Ndi hafho nda thoma u ita dzi contract dzanga nda dzi register zwithu zwanga nṋe nda kona u vula ya ngavho na nṋe. U thoma u shuma nayo muthu ndo thoma u shuma naye
ubva voma 2017. Okay. Ubva 2017 ndi kushuma nayo muthu 5 years. Na tshikoloni ndando yanga I think yakuri 2013. Nga 2013. Okay. Nga 2013. Okay. Okay, ndikuvapfesesa nga maanḓa mafhungo avhuḓi nga maanḓa ngori hu mushumo na nḓila ine wa vha ngayo u nga siye tshikoloni wa ri ndo guda ndo fhedza ndi khou shuma u tea u wana experience from other people vhane ndi kale vha nga ngomu ngori wa swika wa tshinya dzi phaiphi dza vhathu hangei nga theory ngori tshikoloni nga maanḓa zwikolo zwa na maḓuvha zwa practical a zwi tou vha tshoṱhe ho ḓalesa zwithu zwa theory. Ndi tshithu tsha theory a tshithu tshine wa tou tshi ḓivha tshibuguni uri tshi tou itiswa so tshithu tshine wa tou ḓo tshi tou itiswa so a zwi fana musi tshi tou ḓo uri ndi tshithu ndi khou tou tshi ita nga practical zwi vha sa fane ezwo zwithu ndi yone tshone tshithu tsho itisaho nṋe ndi for uri ndi tou vha enough uri ndi khou thoma u shumela vhathu ndi khou thoma u vula contract yanga ndi na nḓivho ine ṱhukhuṱhukhu ya theory. Okay. Ndo tori ndi wane muthu ane nga shuma naye practically 5 years. Okay. So vhone zwa zwino vha tshi sedza u bva 2017 mushuma u swika zwino vha nga ri vhone vono vha ya ri mini vono vha nṱha kha zwe vha vha khazwo nge murahu kana vha khou ḓi vhona huna hune vha nga swikelela kana afho hune vha vha hone ndi hone vha vho tou aima hone. Ndi khou sokou tou funga uri thi ngo guma sokou pfha uri ndi tori ndi engedze afho hune nda vha hone ndi khou pfha uri thi ngo guma ndi khou sokou pfha uri ndi tori ndi engedze ndi vho kha iṅwe level kana kha tshiṅwe tshipiḓa. Okay. So mushumo une vhono u shuma ne une wo dzhiesa tshifhinga tshilapfu vha nga ri wo dzhia tshifhinga tshingafhani ndi khou shuma hone vha vha tshi khou ita mini mushumo wo ndo shuma wa dzhia tshifhinga tshihulwanesa nga maanḓa ndi khou shuma kha tshiṅwe tshikolo tsha Tshakhuma zwo dzhia plumbing a tou vha mushumo u tou pfhi wa dzhia tshifhinga tshilapfu ngo tou ralo khere u sa tou vha u mushumo muṅwe muhulu mara hoyo u ya nga vhuhulu wawe wa vha u hone hafho wa tshikoloni ndi khou shuma kha uyu a tshikoloni u ita dzi toilet u ita dzi basin ndi ita plumbing yoṱhe dzi kha toilet dza vhana zwo zwithu zwo dzhia ndi vhege mbili ngori khou shuma ngori ndo no dzivha na nḓivho zwithu zwinzhi ndi vha ndi tshipidi khazwo. Alright. A hu si na thotho hu vha hu si na thotho lune zwi nga tou pfhi u vha u khou tou thoma u fana na musi nṋe ndi sathu thoma u ḓivha tshithu ndi khou dzi bva tshikoloni nga hetshiḽa tshifhinga tsha theory zwa zwino ndo no shuma na 5 years ndo no vula naye nga contract zwiṅwe zwithu tsha zwi pfa tshithu tsha zwi pfa tshithu ndi wa khou tou suvelela vha nga u dia vho bonya na maṱo wa khou i vhofha phaiphi o ḽi fara bobojane wa khou i vhofha phaiphi ho bonyiwa maṱo zwi zwo malofani uyu ndi wone mushumo wanga nda lagaho la musi ndo tou aḓela wa sokou ḓa wa sokou uri tshigedegedegede tsho no yela kha plumbing hayi wa findula zwavhuḓi badi tsha lugisea fast bad ndi khou humbula na tshiṅwe tshifhinga ndi khou shuma huṅwe vhaṅwe vha mpfoinela vha ri hu na toilet ine a i khou ita zwavhuḓi ndi songo tou ya fhedzi ndi khou tou vha ṱalutshedza kha vha ita mini wala muthu wa muziri hayi zwo ita ndi nyingo zwo sumbedzisa uri ala musi ro tou aḓela tou vhusa upfhi tshigedegede tsha itani zwi itisani hayi. Zwino zwi amba uri vhone vho dzhia practical ye vha i gudei 5 years vha i wisa kha theory vha ifha muṅwe muthu a i shumisela theory nduri yambo ḓivha practical so nga iṅwe nḓila vhone practical yavho i fhira ya tshikoloni vha khou zwi vhona ndi mafhungo avhuḓi nga maanḓa. So zwino ri tshi khou tou amba uri ri a zwi ḓivha zwo uri mishumo i khou konḓa hafha South Africa na mini hu na vhaswa vhanzhi vhane a vha na mishumo vhunzhi havho a vha khou ṱoḓa u ita mishumo ya zwanḓa u nga si ḓivhe uri mulandu vha khou ṱoḓa ofisini kana vha khou ṱoḓa yaga vha khou nyaga u vha madokotela vha khou nyaga u vha dzi accountant kana mini vhone vha tshi advisa avha vhaswa vha nga vha advisa ngori mini ngori hu mushumo a huna uri musidzana kana muthanga kana mini vha nga vha advisa vha ri mini zwine ndi nga tou vha advisa zwone
ndi nga vha advise uri thi zwino kanzhisa vhathu tshifhinga tsha kale vha tshi ri mushumo ndi wa fhasisa hapfi ni a rwela thanga kana na ita zwa plumbing kana ita zwa mini zwi dzhiwa sa muthu ane a ni ngo to ṱalifha zwavhuḓi mara u ya nga ha nṋe ndi tshi to zwi vhona ndi tshi nga to vhafha ngeletshedzo ndi mushumo wavhuḓi nga maanḓa u bva hanefho hune khamusi u ḓo bva khori vha khou nyanga u dzhena kha industry ifhio mara ndi mushumo wavhuḓi nga maanḓa ende tshine wa takadza ndi tsho uri mushumo a ni shumi 31 days na ḓa na hola after 31 days ndi uri ni shuma nga ri na to pfhi nnḓu yo to rali wa shuma vhege mbili vhege nthihi wa hola tshelede ino vhonala ndi uri amusi a ri khou to zwi amba zwavhuḓi u nga ḓi wana u tshi fhira na muthu ane u khou pfha uri o to ambara gaweni kana o to ita zwiṅwe zwavhuḓi zwezwo zwine a khou ṱalutshedza zwone vhone uri dzi accountant mini mini wa wana tshikompara nga kule nga maanḓa ngori iwa holi 31 days comes after comes 10 days kana 5 days zwi khou bva kha mushumo wo to itisa hani una tshelede nga maanḓa ndi a vha una tshelede nga maanḓa mushumo uno zwino vhone vha vhona u tshi takadza u tshi khou to ḓi shuma iwe muṋe kana u fhasi ha muṅwe muthu ngori thi vhone vho shuma fhasi ha muṅwe muthu zwino vha khou to ḓi shuma vha vhona tsha khwine hu tshi pfhi afho fhethu huvhili kha u shuma fhasi ha muṅwe muthu na u ḓi shuma ndi nga si uri ndi vhona tsha khwine tshi tshifhio zwi a ḓi to bva na ngori iwe khou takalela zwifhio tshiṅwe tshifhinga wa pfha uri a ndi khou to shuma ndi fhasi ha muṅwe muthu ndo guma ndi hanefha level yanga ndi vha ndi right wa ḓi pfha kha musi ari una lutambo upfha uri iwe u khou nyanga u bvelela u guma hafhanoni ari khou pfha uri ho no vha na nḓivho wa dzi fhirisa wa kona u ita zwawe iwe muṋe no ani mafhungo na khou pfhesesa nga maanḓa ndo sala ndi sina na mbudziso na nthihi vhone nga nḓila ine vha amba ngayo ine vha fhindula ngayo vha katela zwithu zwoṱhe nga nḓila ine na vhathu vha ḓo pfhesesa so ndi khou livhuwa u wana muthu wa so hayi khou livhuwa zwihulu zwino vhone zwa zwino vha shumisa hani muthu u to vha fonela a ri ndi khou ṱoḓa itelwa mini mini a kona u vha wana ndi shumisa nga nḓila ine a ri vhone vha khou ṱoḓa vhone vha ri foinela riṋe a ri shumi fhano tsini fhedzi shuma hoṱhe kule na tsini kana vha gai hafho hune vhane vha khou ri ṱoḓa hone ri ḓo swika tenda vhone vha ri kwama nomboro dzi khou ri mini nomboro dzashu khedzi dzo to leluwaho ngo to rali dzi khou ri 063 384 52 59 edzo ndi dza MTN thi zwino no vha na dzi khaedu dza dzi network mara yanga ya Vodacom i khou ri 079 775 2878 kha dzi email dzi social media avana kana vha social media nga sikuto amba vho khamusi kana Facebook khere Facebook vho ndi Nkhumeleni Makwarela netshivhali zwo to ṅwalwa ngo to ralo kare vha khou nyanga u amba na nṋe kha dzi WhatsApp na WhatsApp ndi nayo WhatsApp ndi dzi ḽa nomboro dze nda dzi amba 07 063 384 52 59 no mukomana ri khou livhuwa tshifhinga tshavho nda Gender ringo awi